Dotueghavbie, Akobeghian.
yege ni yo he. Afia pa meje adewoke na lukote owo. O he go sasa lórí kunaba o wenu lele. Owa da ma supoloko na na oje. Wa ri imi na seneye wenu lele o. Mange wa gbo we o. Amana Dotueghavbie. Amanu wewe mwaga igari ono bwagi agike mahakma wewe. Amana Dotueghavbie. Opo biagije. Iye were iyalegwe mename duki. Iyalegwe nije lo sano wewerere o. Awenu rere dugete boke na lukote. Awenu daimi jije. Ni enda pon iwe ni o. No sanore Canada, ije odole ma je wele. Oya koro, ya legwe me nije. No samendo ya duki. Aweli le ma pon me ma ya no mudi ani e, uniji e o. Kate kate, Freddy me, no bi agbaga e. Noro e Montreal, me Canada. Uncle Freddy Akobeghian wedo. Imam yami o na klase. No wewe mwaga igari on walking again ma pon we o. Amana Dotueghavbie. Opo biagije. Buarie ata me no bia kwa ko. Ata o. Buagiri e o. Obitu o kieme. Wagidie atawando biduje dueje na woda ibi o magba werere atawando bi akwa mu wora o laga igba ma biduje o no ya da me kosi keke e pa be dopa ate ya tere unyu ya me okoyo wa o o we do ba maka wagidie. Amanu wewe mwaga igari ono bwagi agike mahakma wewe. Amana Dotueghavbie. Opo biagije. Akponoga imi esta me na mosagede. Esta na mosagede. Adewoke na lukote o. Ije prato gogo me no bi osagede. Prati no wa awenu rere oje. Ari yaru aye bade nori ayimiji. Ebrati lo weno ye pepe ye magbe ate DJ ji. Pepe ye wano re Madrid ate DJ ji. Aye bade nori ayimiji. Esa ni yoko. Osase na gamere no we. Awenu rere alagbode sase na ga wenu rere. No wewe mwaga igari ya imi bwagi agike mahakma wewe. Amana Dotueghavbie. Opo biagije. No ma bia nije okio gwe ebi o ne o. Ama biagije okio gwe ebi oko. Ebi o we kia e no de o. Ama biagije okio gwe ebi oko. Ugi asiokwo gana de yako. Ama biagije o ebi oko. Urele o. Ama biagije okio gwe ebi oko. Beno ije nania ije adama oje. Ama biagije okio gwe ebi oko. Amanu yaka koko ga fiamone o. Ama biagije okio gwe ebi oko. Beno ije nania ije adama oje. Ama biagije okio gwe ebi oko. Beno ije nania emewe adama oje.
wa osabia lo tele gba foro de woni kuku na ibi amagba mege no pebo amagba me na mi opa ma jamo ko be mi wedo ayo wa me ni mo se eni we ni won me go magba honorable Matthew Agbu won se me no bi do iyekere wese bago wese buke Esue Akobegwedo Esue Amagba Akobeghian wedo Esue no bi amagba uwa ni ga mi Honorable Matthew the Esue one of Amagba land Okonesa bakofo Esue Esue teme na do fie wedie ai mo emegbe Okonesa bakofo Esue o Agbada wagi agbada na ya gwi fi okun na me o uku 1 billion wedo baba o la pe mi amena ga sigogo mi na pe o ugogo se wa sugogo na ambassador Peter megendera me ambassador Peter ayimi o se emi ya na wa gbon ayimi o se o Olagari bama Akobeghian wedo Olagi bama ya noro amagba AKA Etio one Umenwaen wedo Nu yare o amagba kiyen wo ibo Uno ma weki Kobe wedo Aragbe kiyen o Amena ga sigogo Ekimina go ugogo se Koyo ambassador Asama Uwigbe Vice chairman Ora Magba Obi Wugbe amate ga le ni ado aye kian Oturita yo eyi ara le gbe jare Uji dodo emi o ma dolo Agbebe wagi o wa gbebe ni bi amagba o Felici me no biye no la ni o Felici me no biye baba wo da si go yi Felici me no bi amagba o wo da si go yo Felici me no bi amagba Thomas yo isati mi awa Thomas me no bi ora to ma gbe PRO Thomas me no bi ora to ma gbe o Amasi me no bi osude aga no pa ewe yara ni e ba le niya Etio Ometineri performer CSO to Amagba community Chief Security Officer Ayaka Amasio Norio Sude Festus Norio Monsusi Isati Miamwe Abukie Ibi Amagba mege no pa borobe Festus Dotueghavbie mani magima o Ara pe akiri ara na ga sugogo Ekimi na pe o ugogo se O sayo ma ba o emewe ni ga miamia O sayo ma bo o sagede wese o Akobegwedo ibi amagbado ki o to we Amagbale doje wale Town planner elweki Aga pe adimi o amena ga sugogo Agimi na gbo ugogo se Edo sama no bi gbinosa Akobeghian wedo Honorable Dotueghavbie weni ki o tu wa hia Owo ma ga wa mi Isegbe e wa kian aye kian wa ga egi segbe aya sete no gbogbo ama o
Edo State no be baba. Pastor John Uwigbe, Financial Secretary Oramagba. Yellow man wedo oh go. Agagbe give me oh. Amana ga sugogo.